habang magnanak dito walking street dito pataya Thailand kakabsat kat nakakita nagtagaklakot ti ice cream. Nakakabsat ko hangkumot ammo nga kastimot gayam parigatan dakmot gayam kakabsat kat nay makapangpangan nakon kakabsat tamo uwawan day ti kabsat yun. Ito'y maninan inikanak ni nagdaktal nga ice cream ay nakakasano nga tamoten nga uman anay dito yung apa kong kakabsat. Ay na, inuulit na pa'y pura humot nga nagdaktal nga ice cream tayo na kanyakon. Ay, di sumarunod ang mukot pudpud nun. Ay, nainagaw naman yun. Kakabsat ko pa. Oo, na yan. Manglukluko ka nga talaga. Kita nyo man ay tararamidan na na. Mga nabat ito ito apan na. Lukulukunak mo ito kakabsat na. Bawi-bawiun na mo ito. Kasanupay ngardaytan. Ne, ay apo talaga nga papaulatan na kon. Ay apo, nya ka mo ito kabsat. Parang itak ko matay iti paglaklakwanan ka. Kasanumot ngamin kayat ko lang ti mga te ice cream kat ay na parigrigatan nak malauna yun eh kira nyo man na awo man karagana ta na panintat kanya ko na panang inala dyan ta karagana sana isuble kita nyo man sana ginuyod man inan nga kabsat tayo ti siguro mutun ko talagang itat na kanya ko nga kabsat ay na isubo na mot ay apo talaga madi na talaga kaya't nga itan. Kita nyo ti pinanglukluko na kanya. Ay hapo. Kunak kanya na dita. Madikon, madikit nga katanganan. Kunak kanya na. Kitaan nyo, diintad na. Kitaan nyo, mabutong mo't lang. Gayang mabayadan ka to, diintad na. Ay kat, nakaramon mo lang dahi ti kabsat. Yo, ati ice cream. Itay pa'y nga mauuwawan kat. Parigatan nak malaon una yun. Ay nyamat dahitan. Naimas matday ta ice cream na kakabsat ko ngum ay talang ta ay na paunay mo ti samit nan kakabsat ko day ti kabsat yu kat hanga mahilig ta na samit mahilig aday ti kabsat yu tinapait isongar nga favorite na ti parya kakabsat oray kung kunadang bitter na kay kat mabalin na ta ay nya nga ron isumot ti naimas kakabsat ko ay kat oray na samit latan ay kat dinalipat-alipatan na ta day ti kabsat yun anya nga ron alangan nga ko nga ibuson kat nakarigrigat ko nga ginatang daytoy oray daklang linuko-loko kakabsat mas kulatan nakakabsat ko habang magmagnanak titi walking street titi pataya. Kanagadupay tini ay na nagpipintas na gito na babae diti likod ko kakabsat kin nagpipintas ti bagbagida pagpaisuda tayo ti kabsat yu ka in my dreams latan napintas ti bagida ti kabsat yu nyangar ka na imas ti mangan ay na ti imas na ti pinagdildil pat ko kakabsat ka ay nang ko napupuutan nga nakadanon nagayam dito ay kat iso nga nag-order na kon kakabsat ti mainom tanay permimot namin ti sampit na nga talaga ice cream kakabsat oray naklangot na uwawan bus nga maikat kumamot tuwaw ko ay na mas lalo nga nadagdagan tuwaw ko kakabsat ko nagpintas dito yun nagpress ko abay ti karayan kakabsat ay kat posing pa lang di ti kabsat yu at takanumot ti malagip na piman namnamag ati imas na ti puloy ti angan di ti pataya Thailand kakabsat ko nagimas ti kayo nagpress ko una yun